Hirya no hino hatandukanye ku isi hakomeje kugaragara ibikorwa byinshi bitandukanye, yaba intambara, ubushotoranyi, imitwe n'inyeshyamba bigenda byiyongera umunsi ku munsi. Ibintu bikomeje kudogera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu noneho nta kindi kiri kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo ni u Rwanda, u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda. Ikivugwa ni igisa n'irimbuka ry'igisirikare cya Kongo cyangwa se umujyi wa Goma muri rusange. Murabyibuka mu kiganiro duherutse kubaha hano kuri Bizazamenya, hagarutswemo umutwe wa M23, aho twavugaga ku bihugu mpuzamahanga bikomeye cyane mu ngufu kandi izikomeye kandi zishwanyaguza, izikubita, izimenagura, izivunagura, iz'igisirikare gikomeye cyane ku isi. Twavuzemo igisirikare gikomeye nka Amerika, igisirikare cy'Uburusiya, igisirikare cy'Ubushinwa, igisirikare cy'Ubwongereza, igisirikare cya Italy n'ibindi byinshi cyane twagiye tubabwira hano kuri Bizazamenya. Gusa byose bifite imbaraga n'ububasha bwo guhagarika imitwe n'inyeshyamba zitandukanye kandi ikomeye, ariko bikitwazwaho ko imyaka yaba imyaniko mu gihe umutwe runaka cyangwa se inyeshyamba runaka zishingwa zigakomera, zikica, zikarenganya ubuzima bw'abantu, ariko ibihugu birebera ntibigire icyo bikoraho. Abenshi bakibaza bati, ese bigenda gute ku buryo igihugu cy'igihangange gifite imbaraga zikomeye mu bya gisirikare, umutwe runaka cyangwa se inyeshyamba zishobora gushingwa mu gihugu runaka, ariko imyaka n'imyaniko igashira uwo mutwe utari wahirikwa cyangwa se ukurwaho burundu? Ubu noneho ikiri kuvugwa mu mvugo hirya no hino ku bakurikirana ubuzima bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni umutwe wa M23. Ubu noneho umutwe wa M23 tariki 4 Nyakanga wigaruriye umujyi muto wa Ishasha uherereye ku mupaka wa Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Njyewe muri kumva nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Bizazamenya muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, amakuru ku gihe mu bya politike ndetse na documentaire ziryoshye, ibyamamare muri politike, imikino n'imyidagaduro, n'ahandi wabisanga atari kuri Bizazamenya. Wehe komeza ukore subscribe, ukore share, maze uduhe ibitekerezo muri comment, maze ujye ubona amakuru mashya kandi meza y'ubuzima bw'isi n'abayituye. Nawe kandi ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangiye ubuzima bushya kandi bwiza. Urugendo kandi utangiye ni rwiza, utangiye kumenya amakuru y'ubuzima bw'isi n'abayituye. Muhaye ikaze. M23 yigaruye aka gace nyuma y'uko yirukanyemo imitwe ya Wazalendo yahagenzuraga. Amashusho yashyizwe hanze ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko inyeshyamba za M23 ubwo zinjiraga mu Ishasha zakirwa n'abaturage benshi cyane baza basanga M23. Uyu mutwe mu butumwa wahaye abaturage wababwiye ko aho M23 iri cyangwa se igeze harangwa amahoro, umutekano usesuye. Ati cyo ni mugende muryame kandi musinzire, tubahaye amahoro. Wazalendo nizongera, ntago bazongera kubagirira nabi, muhumure. Ni M23. Muri iki kiganiro abaturage banabwiye ko ikigiye gukurikiraho ko ari ugukomeza kwirukana imitwe itandukanye nka FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, Wazalendo umutwe nawo witwara gisirikare, FARDC ingabo n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje avuga ko kandi igiye kwirukana n'ingabo z'u Burundi kugeza amahoro agarutse mu bice byose bigenzurwa muri uyu mutwe wa M23. Umusirikare wa M23 wahumurizaga abaturage yumvikanye agira ati, turashaka kubabwira ko FDLR, ingabo z'u Burundi na FARDC bagomba kwirukanwa ahangaha. Abi Burundi
basubire iwabo, nabo mu Rwanda bajye iwabo. Aha ni muri Kongo. Turashaka kugarura abanyekongo tukabaha amahoro. Mutuze kandi turakomeje. Ni ukuri twese tumeze neza. Ayo ni amagambo yavugwaga n'uhumuriza abanyekongo mu gace ka Ishasha. Iniga M23 yafashe Ishasha. Nyuma y'amasaha make inigaruye kandi Nyamirima, undi mujyi muto kandi uherereye muri groupement ya Binza muri Rutoshuru. Uyu mutwe kandi ukomeje kwigarura uduce twinshi cyane kandi dukomeye, nyuma yo kwerura ko utazasinya mu bikorwa umwanzuro wa guhagarika imirwano uheruka gufatirwa i Rwanda muri Angola. Twabivuze haruguru, si aka gace gusa M23 yafashe, kuko M23 iherutse gufata kandi Mirima itarwanye, iyinjiramo ibifaru bikomeye kandi bitwika kandi mu buryo bworoshye cyane. Nuko yabikoraga uyu mutwe wa M23 kuwa gatandatu tariki 3 Nyakanga wigaruriye umujyi muto wa Nyamirima wo muri groupement ya Binza, aho muri teritwari ya Rutoshuru. Iki gihe uribuka ko amakuru avuga ko uyu mutwe wigaruriye uyu mujyi utarwanye, bijyanye nuko inyeshyamba za Mayimayi zahagenzuraga zahavuye mbere yuko uhagera. Amashusho yashyizwe hanze yerekanaga ko ingabo za M23 izigera Nyamirima zinafite ibifaru zambuye ingabo za Afurika y'Epfo mu mezi ashize. Urabyibuka ko ingabo za Afurika y'Epfo nazo ziri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushaka umutekano. Andi makuru kandi yavugaga ko nyuma ya Mirima M23 irimo gukoza imitwe y'intoki ku gace ka Ishasha ubu yagafashe. Aka gace yavuga ko kari gaherereye mu mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda. Twabivuze haruguru. Nyamirima kandi yiyongereye ku tundi duce two muri groupement ya Binza M23 igenzura kuva kuwa gatanu, turimo Nyabanira, Ngwenda, Kiseguro, Kasave, Nyakahanga na Katwiguro. Ni uduce kandi uyu mutwe ukomeje kwigarura mu gihe habura amasaha make ngo haburizwemo amasezerano yo guhagarika imirwano hagati y'uyu mutwe n'ingabo ya leta ya Kongo. Yabigezeho ni amasezerano kandi yemejwe i Rwanda kuwa 30 Nyakanga, gusa M23 yavuze ko itazubahiriza ibyakubiyemo bijyanye n'uko itigeze yitabira iriya nama. Ese ubundi iyi ntambara ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaherezo ni ayahe? Benshi bati wabona ari imperuka y'iki gihugu cyangwa se iyi mitwe irwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara kandi ikomeye kandi ituma abenshi mu karere k'ibiyaga bigari bakomeza kwiyongera mu mubano utari mwiza, imipaka imwe n'imwe igafungwa, ikiremwa muntu kikatakariza ubuzima irakomeje. Ndabyumva abazi iyobokamana bati iri ni heruka cyangwa se imperuka yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubashimire nshuti bakunzi babizazamenya, reka tukomeze tubifurize ibyiza kandi mwese mugire iterambere rikomeye cyane. Komeza ukore subscribe mukora kandi all notification. Nukuri ndabashimiye. Nitwa Eric Nshimiyimana, nta yindi nteguza naho